Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Kwasamakhulu semangweni aphuthe ngigaba amafama Joseph aliyana aphasa phezulu nobhangiya ngifana amakhanda amadoda enhlana senzansi siyakhuleka kogogo nomkhulu siyakhuleka kune nonke sizwe enhlana senzansi siyakhuleka pheshe komfula siyakhuleka emangweni siyakhuleka kunina nonke sizwe sonke siyakhuleka manje enhlana senzansi siyakhuleka phakathi kwamazi emgedeni emxhakeni entabeni emagqumeni emaweni siyakhulekela madoda siyakhulekela makhehla wonke abanikazi bomsebenzi manje siyakhuleka ke manje silapha ke manje esiphahla khona idlozi manje sikhuluma nomkhulu sikhuluma nokhokho sikhuluma nokhokho okukhulu sikhuluma nenzala abantu sikhuluma nabo bonke abaphethe umsebenzi khehla lesithungu khehla lomnyango khehla lemngomo khehla amabutho bonke siyakhuleka kubo bonke manje ukuthi namhlanje sondelane ke manje sesiyaphahla ke manje umsebenzi wedlusi siyacela ke nina enhlana senzazo sikhuluma nawe ngapha bhuti uzakheni ngapha umthondo omnandi kwesudla abadla abancisha leli okushini sikhuleka kuwe malume Jebeni Ngulahlu omakhuzi ekhihla ngcobo yathi kahle mfana masibuka insanga sehlaza siyakhuleka kunina mkhulu Diki sikhuleka kuwe nogogo uMamiya sikhuleka kuwe mkhulu Maviyo bhobo sisende gcoza intombi yesokeni sikhulume nakuwe gogo uMambhele sikhulume nabo bonke malume uSkidi sikhulume nabo bonke abantu enzala abantu ekhaya ukuthi njengamanje sicela idlozi ke manje masithinta idlozi idlozi bese likhuphuka ke siyacela ke manje ukuphahla ke lokhu esesimameza wonke ke amathunga manje sesaphahla samameza ke sithike mina ngogogo nkana sesaqina kwasemangweni lapho umgabha ngapho laba amajosi namafaki ngami nawaphasa phezulu ngingafala iminyango uvala amakhanda amadoda namhlanje nanti ukhamba leni umathonga ukhamba ledlozi efuneka ukuthi liphangiswe yini ukhamba leni ledlozi efeke kusetshenzwe yini ukhamba leni ledlozi efeke lethu ukukhanya ukhamba ledlozi efeke khuphule abamfula ukhuphule bonke abantu abakhona izizwe zonke siyacela ke mathonga wonke xa siyacela ke uphamise umsezweni uphamise umsezi nulule uthi khona ngapha bonakala khona siqoqolisa sazi sibancane kumsebenzi sokhuliswa yini sikhulisele ke lo msebenzi nisilule sipha amandla nisikhanyisele ukuthi lapha esenza khona zonke izinto zenzeke sicela ngibaba uMaphulopo usagcina TV namhlanje sikhuleka phezulu kwakhe sicela ukukhanya sicela indlela ezinhle abanike gogo nomkhulu abanye mathonga abantu abafuna umsebenzi abanye inhlala senzansi phalana mathonga abanye manje embhedeni emxhabeni phansi kwamazi emfuleni ehosheni phansi olwandle abanye ke mina nonke mathonga phamisa umsebenzi ukukhanya zonke izinto siyacela abalele bavuke emathuleni siyacela ukuthi ikhanya sonke inhlala senzansi isizwana sonkana Makhosi Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyakhuleka siyabingelela sanibonani molweni Dumela ngiphontshoti Matekwane Basheroni yendayi lami igama ngiwa MC Pholobaso fuze fulela mashiya mahlangathaza shumayela ungathi uma ungangiboni ngila esigodlweni esikhulu sika dokotela udokotela uN3 ubaba uMasibuko Dr Masibuko Dr N3 ungambiza ngandlela othanda ngayo uyena ke udokotela lunoqeqeshwe ngokugcwele ukuthi mayithatha abantu bayise empophomeni bebuye bephethe iziphumo njengoba zinjalo unenkinga yesithunywa uyazazi namhlanje uzophenduleka dokotela omkhulu asibonge ukwamukeleka esigodlweni sakho bese usichazela kabanzi ukuthi yini le ukade uyenza njengamanje isho ukuthini ethongweni nasedlozini naseyidalweni zakho ukuphahla lezo ukusondeza idlozi lazi ukuthi njoba besilapha nje sinobaba uMapholoba ubaba uMapholoba nisaviva TV ezosilekelela ezosikhuliseni umsebenzi okwenza ukuthi siphahle la ukucela kakhulu nokuthi ukubonga kakhulu ekunyatheleni kwakhe phekwalo amasango la ekhaya akasibizanga imali akasibizanga lutho kuphela sibonga ukuthi unikelile ngomzimba wakhe phekwalo ekhaya la kwaMasibuko sicela nje ukuthi sikhanye ngoba siphahla sisondeza idlozi lonke ukuthi naye limembathe noma sephuma ephuma ukuthi limkhanyisele limnikeze indlela ukusondeza nje amakhehla ukuthi azi ukuthi umsebenzi wedlozi obesishaya igobongo sishaya igobongo ledlozi la ekhaya kwaMasibuko yini isithunywa umuntu osuka ethunywa bangasekho
ngizobeka kanje ngifuna ukuya esithunyeni kodwa ngihamba ngephupho baba uma sizochaza iphupho makukhona inkinga ekhaya noma befuna ukuthuma isithunywa sizosebenzela ekhaya sizoyisha report enenkinga ekhaya kuye kuhlala namakhehla wonke akulowo muzi abhunge athi mase eqeda ukubhunga bese kuthiwa lolu daba singathi sakubala akuthathe nasi isithunywa sizosithuma asihambise lapha sichaza ukuthi lo mama wasila azange agezwe siphuma lapho ke isithunywa akuvamile ukuthi uma sesithunywa isithunywa sithunywa umuntu oseke umndeni ngeke ngiphuphele kwahlaka ngiyaphupheka kodwa akuvayelekile kuphupha umuntu osuke esebenzisa leso sibongo osuke ethunywe futhi uwathi leso sibongo udokotela uN3 uyasilungisa yini isithunywa isithunywa baba sisilungisa kakhulu la abazi ukuthi ngumthandazo okhuleka kakhulu namandla isithunywa sisebenzisa kakhulu uma sikulungisela isithunywa sisilungisa isithunywa sisondele nempopho lapho efese kupheke khona ke sikuze nangelimi zakho ukuthi ikhona into kuwe noma yikho sikuthathe sikufake ngaphansi kwamanzi sikhiphe sikufake isithunywa esiphetha amanzi ngoba kufana nempophoma impophoma sababona abasebengena namarezi empophomeni bengene nezinkukhu sebesisika nembese impophoma into ephethe isithunywa somuntu ongena khona ikhandlela ungene imali ungene isiwasho elapha efesicele impophoma iyumuthi iyodwa iyonelekelela umuntu mayisenkingeni sethi angisaboni phambili ngidlule kanjani kubantu bonke noma ngawo umuntu osenzisa idlozi lokhu impophoma ihambana nesithunywa isithunywa ke kubantu kakhulu sisebenza uma siqhamuka khabo mama isithunywa sisebenza khabo baba kodwa akuvamanga iningi lakhona kuthiwa uma wakho ugogo wakho owathatha isithunywa isithunywa usithatha kanjani ke isithunywa kufika umuntu onesipho ethi namhlanje isipho wayithandaza ethi ngisithatha isipho sifanele usibonele ngoba uyena ozokwazi ukuthi akwazi into zedlozi noma uyalandela izinto zedlozi bese ihamba ke isithunywa sifike sithumele bese sebenza ke sesebenza isithunywa umuntu osuke ethandaza engathandaza ndlelani engathandaza ngokusindisa athandaza endlela kodwa isithunywa simele umuntu othandazayo isithunywa uyasenza uyasilungisa umuntu onesithunywa uyibonakala kanjani umuntu onesithunywa ubonakala ufike naye azamule sithi masenzisane nomngomo kodwa asihlonga ukuthi uma sizofika isithunywa sizophuphisa umuntu ijazi limphuphisa ijazi limphuphisa amanzi phupha amanzi empopho aphupha ngena amanzi aphuphe enikele emfuleni isithunywa ke leso esisebenzisayo noma sesikwenzela isithunywa siyasenza kukhona abantu abenza isithunywa bethi umuntu angiqualify uma sengisenzile isithunywa kunesiso sami siyaqumba kuba nokhamba efike sikushayela lona lesithunywa ehlanganisa odaka lwenkalankala kuhlanganise umhlanga kuhlanganise umlotha wentaba kuhlanganise lento ikhanda umhlanga kuhlanganise ikhanda afika aphalazele kuphi lapha emanzini bese shaya phansi ukhamba bese idabuka lento fanele kube ukhamba lolo lwakhiwe ngobumba lukhana kwenza ukuthi ingamshayi lento bese kenzeka uma sesithiwa sikwenzela isithunywa la ekhaya umuntu uyazi owenziwa la ekhaya isithunywa ufika nembuzi embili la ekhaya simtshela ukuthi suthengile imbuzi embili imbuzi yokuqala uzohamba nayo uyisekhaya uma ufika ekhaya usofika ubike ngalembuzi ubike lo manje ukuthi namhlanje uma ngangiboni la ekhaya ngiyothatha isithunywa kwaMasibuko leyo mbuzi oqala imbuzi yesibili ezoba la ekhaya uMasibuko uyabeka ukuthi namhlanje njengamanje nangu usibonele namhlanje uzothatha isithunywa kwaMasibuko sizocela ukuthi idlozi lihambe naye ke limgade senzela ukuthi uma sikubika ngalembuzi esibila ekhaya senza ukuthi uma unenkinga edlozini leli lale ekina usuka khona likhona ukubhikapa leli la ekhaya ukuzibona izinto efuneka ubone leli dlozi elibikelwa lapha ekhaya ngalembuzi liyabulawela yini leyo mbuzi noma leyo mbuzi ngisuka nayo mangiqeda ukusho ngize nayo la nje ukuthi kufuneka lezuthu izosuka leyo mbuzi leyo uma beqeda ukuyihlaba
lo mbuzi ekhaya befaka umnqambo ukuthi uyaphuma izonqamba lo mbuzi uzela uphinde kuhlathe imbuzi la usunqambela ukuthi uthatha isithunywa kwamazibuko. Mangifika uyangikhumula yini lesi noma usuyochaza ocingweni kumuntu okufonelayo. Kulungile baba. South Africa ningizimu Africa inhloso ukuthi sifundise kodwa ngeke sinithwasise. Umuntu ofuna ukuqeqeshwa akeze la uzolithola ulwazi futhi uzokuthola ukusizakala. Dokotela umuntu ongabuza ukuthi yiziphi izinto othi umandla kuzo noma unzima ngazo uthi uyawazi umsebenzi ngazo ungathi iziphi izinto? Angeke ngijaje abantu bathi ngistrong ngokuhlola ababathi ngistrong umuthi akukho ngikujaje ababathi ngistrong mangisesiguqweni akukho ngathi ngiyakwazi mina kodwa mengibona ukuthi zonke kimi zifana zalinga zezinto eyodwa kimi uyayihambela amen senza la ekhaya akekho ake wathi la ekhaya ngiyacabana nomasibokazi angilo akekho umuntu umhlaba wonke abalalele kumanje abezwayo ngiyacanga kulaba khomba phamisa isandla bathi umkhulu wethu waphumelela namhlanje. Dokotela omkhulu siyathokoza kakhulu ukukhuluma nawe entry ngiyafisa ukuthola ukuthi kuhlolwa ngamalini la ekhaya. Hlola ngo100. Hayibo. Ndothi usahlola ngemali encane kanjena? Yini omkhulu abafuna lokho? Yeah. Awutatazeli. Cha. Uqala ukuhlola ubhekela umuntu kwakuyimalini la ekhaya? Kwaku50 rand. Kwaku50 rand. Wahlala iminyaka. Yeah. Waphinde futhi waguqukela ku100 kuhlale kuneshumi elingaphezulu. Leli shumi bathi amakhehla enza ukuthi idala zakulowo muntu nezamazibuzi khona ukuxhumana kumsiza enkingeni esike eyithula ngaleso sikhathi. Kunomuntu njengamanje ophuphunyelwe isisu. Yebo baba. Umsiza kanjani umuntu waphuphunyelwe isisu ohlangana nezingqinamba konke la hamba khona kulokho kuvela ukuthi waphuphunyelwe isisu. Sesithatheke baba umuthi athole imbuzi athathe umuthi ahambe yogeza asuse leli thunzi lohanje loba umntwana uyakhula egcina inkosi ukuthi makutholakala impahla ezeyithi umntwana ukuthi ubani lo umntwana igama lakhe agqokise lezo mpahla bese egeza bese simenzele umsebenzi sesigeza ulo mntwana okubalekile kukodwa umuntu umama usisi elinyalelo umntwana into ebalekile ugezwa khabo umfana akagezwa ekhaya kubo ugezwa kwamfana la uma sekuthiwa into yahluphisa ikhomba ukuthi zange bemgeze khabo umfana yilapha sibe sezingenela thina sizinyanga sesisusa leli thuzi elokuthi wahanjela umntwana okwenza ukuthi limbambe ukuthi umntwana ubuyakhula ukhulu uhamba na engagcini eleka ezinye ingane. Kunomuntu onamabhizinisi Yebo baba. ayawa njoba sikhuluma umsiza umthini wena? Baba ngiqala ngimhlolele eqala ngibona ukuthi inkinga ikuphi kuye. Okay. Kungenza kuba yena kanankinga inkinga abafaka isikhonkwane esimbi ebhizinisini lakhe. Okay. Ngenxa yomona. Uthola ukuthi akukhona la kukhona izinto aphinde futhi wabhitha yena wenze wrong. Yilokho ke sesikulandela. Dokotela uyakwazi ukwenza isicebi umuntu agwilike? Ngehlozi lami ngiyakwazi. Aphumelele. Nabantu abaningi engesibasho abayigwini. Abangilaleli bazi kunemeye emnambethe ebekhandela ekhaya esiphethe ngisho ukuthi iphethe kuphi. Bayazi ekhandela ekhaya izigcine isiluhlo kuyile. Kunabantu manje abakhona ku parliament kuphi abaziyo lo masibuko. Yeah. Ngeke sisho ukuthi iphethe kuphi ngani zakwethu bifika la eMnambithi. Usho njalo udokotela izofuna ubumeya. Ibifika la eMnambithi. Okwamanje mina nawe sibonana ivideo elandelayo kodwa udokotela akasiphi inombolo zakhe. Inamba zami zithi 072 072 072 072 0913 0913 072 udokotela uMasibuko owaziwa kakhulu ngelika Dr N3 ihamba impopho maletsizwa iyaguqa futhi kakhulu nasesiguqweni iyamemeza liyasha ijazi kuleli gceke mina nawe akudlalo mbizeni kwi-amen nganza kwethu ayikhalise bukhoma thank you.
abakhulayo nabahluphekile webabasondela sondela emkhunjini yanoyakhonezwa imsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abakhulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yanoya khona uzophila webabihamba nenqola webabihamba nenqola yeyigibela umkhumbi kaNowa yeyigibela umkhumbi kaNowa nawe sondela emkhumbini kaNowa khona uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala